ahubwo ejo yari yagiye kureba umupira yafanaga APR cyane, ubwo rero bishoboke ko umupira warangiye agataha akagwamo hariya, ariko ntabwo ari byo kuvuga ngo wenda ni ukunywa, yari atashe bisanzwe. Yafanaga APR cyane? Yafanaga APR cyane, yari umufana wa APR cyane, ubwo yari yagiye kureba umupira wa Rayon. Yari yagiye gukurikirana umupira wa Rayon Sport na Mukura ndetse ngo na APR kuko ni umufana wa APR, ariko ngo ashobora kuba yahavuye mu masaa 4. Ni APR yafanaga. Utubwira uburyo yafanaga APR akaba napfuye ari haruye. Yego yayifanaga cyane pe. Afana yihe? APR. Nitwa Nzabonita Marite. Marite uri hangana wongerejwe. Nitwa Nzabonita Maritine. Mvuka mu mudugudu wa Mugogo. Akagari ni Rukondo. Murenge Kintobo. Akarere ka Nyabihu. Iyi nkuru y'ibyago mwayumvisemo? Nzutse mu gitondo ngiye kujya guhinga, bati ntabwo mu gihinze. Mubyara wawe yagize impanuka yaguye mu kiraro. Ubwo rero nza nk'abandi batabaye zanga byabaye. Iki kiraro ubundi ahantu hari hasanzwe ahubwo abantu, hari ahantu hateye impungenge gute? Oya, hateye impungenge n'imvura yaguye, urabona ko n'ibiti bibiri byonyine gusa. Kuhanyura nta n'umuntu wanyuraga bwije kuko abatiwe ubwo bari imvura yaguye. Nyuma se mwebwe mushingiye ku byo mwabonye ko mwamusanze, ni impanuka koko cyangwa arabakeka ko yabayishwe? Oya, ko yarapfukamye mu mazi mu mugenda ni impanuka. Ni impanuka niko tubibona, gusa nta wari uhari akigwamo, ariko ntawe cyo washingira uvuga ko bamutimbyemo. Ntacyo umuntu yashingiraho. Nyuma uti n'ubundi hasanzwe ari habi, kuhanyura biragoye cyane mu masaha akuze. Hari hateye impungenge gute ku buryo muhangayitse ko n'abandi bagwamo? Oya, nawe bwawe urahibereye kuhareba, ubona yuko nyine ari ibiti bibiri kandi bahora bazisibura imigenda. Iyi imvura yaguye hatari impungenge. Iki kibaya cyose uko cyakabaye, iyi imvura yaguye ibiro ni bibi cyane. Kasi ubwa mbere mu kibaya yagwemo abantu mu kibaya cyacu. Asanga hagwamo abantu. Byumvisha abantu bivuge n'uburyo bahangayikishije. Twebwe nuko nyine abantu bakora imigenda badakora ibiraro bigari ngo tubwa twanyuramo. Urabona abantu biyo hakujya bose baza baheka abantu, ingobyi zinyura hano. Twivuriza hakujya ngaha ibusogo. Ubwo rero biteye impungenge, biragaragara biteye impungenge. Ni wakanga huguyemo? Nuko ndibuka neza ni nkuwa 8. Nkuwa 8. Uguyemo? Ntabwo ari hano ikibaya cyose aya mazi yibiza. Atwambaye nk'abantu mu 8. Bose bapfa? Ko mudasaba inzego bireba ngo zihawe? None sibo reba nk'ubu mwaje ku mbamvu z'ikibazo. Nta nzego zibasumba. Ubu muragenda inkuru muyijyane gutyo. Ubutani hagwa mu ndi muntu nuko. No sarama ko twatanga arenze yangaya. Masaa 12 zo mu rukerera nibwo twamenye inkuru yuko hari umusore witwa Tuyisenge w'imyaka 33 yapfuye aguye mu mugenda. Ari umugenda uri mu kiyaga cya Mugogo. Yarakeze kino kiyaga cya Mugogo, ikibaya cya Mugogo. Ni ikibaya gifite hegitari 84. Cyuzura amazi ku buryo igihe cy'imvura ku buryo butangaje. Rero iyi migenda arimo abashyiraho uturaro two kugira ngo abahabigikoramo bahambukire, ariko n'abaturage barahambukira. Ni muri urwo rwego rero hari umuturage batumakuru tumaze kumenya ko mu masaa 3 yaregeye gukurikirana umupira wa Rayon Sport na Mukura ndetse ngo na APR kuko ni umufana wa APR, ariko ngo ashobora kuba yahavuye mu masaa 4. Hanyuma muri iki gitondo niyo makuru twumvise. Rero yahanutse kuri kararo kari muri Mugogo, akubita umutwe kwibuye ko twabibonye, yitaba Imana. Ibindi rero no gutegereza ku makuru abaturage bagenda batanga, bavuga bati ntiyari wenyine, yari kumwe n'abandi, yagendanaga n'abandi. Tegereza inzego zibishinzwe kugira ngo zikore iperereza kugira ngo tumenye koko ukuri kwabyo, ariko cyagaragaye kibanze nuko yaguye kwibuye. Amakuru wenda n'abaturage batubwiye ko hasanzwe habamo abantu bakanabunza ubuzima, batubwiye ko nk'abagera ku 8
nizihe ngamba zirafatwa kugira ngo abantu batere gukomeza kugwamo? ingamba abaturage kuba dukorera ibiraro tukaje turanyuraho. Uyu munsi inkuru yo mwayumvise gute, byagenze bite? Twayumvishe mu gitondo umuturage wanyuze sinzo yaragiye, tugiye kumva twumva ngo inepfu mu kibazo cya Mugogo hagwemo umuntu. Ubwo rero tuza tuje kureba dusanga aryamye umuntu. Ngo ntago ari bwa mbere hano hagwamo umuntu. Bahoraga baragwamo cyane cyane harimo amazi yagwagamo abantu cyane Bagapfa? Birarambiranye ni ukudukorera ibiraro kuko umushinga ukoreshaga ngaha gufite ibiti gari amashyamba gose nagabo bakwiye kudukorera ibiraro twaje turambuka neza. Ngiye kugendera mwari musanzwe mumuzi? Namwe birabareba muri metero ijana. Twari tumuzi. Hari se uvuga batashobora kuba yashwa gatabwamo mukurikije icyamaso yanyu yabahaye mwabonye bimeze none si ntabwo twabimenye. Nese umuntu waje akatetima magapfukama ubwo ubu natwe byatubereye urushije ukuntu byaba byamugendekeye. Uyu munsi murasaba umunsi turasaba kugira ngo abangaba umushinga urangaha udukorere ibiraro tuye turanyuraho cyamba si buri muntu ajanye ahantu hakwiriye beko yanyura kwa bino biraro. Ibi bimaze bitumaze abantu. Tumaze abantu n'umuntu herutse kugwamo yikoreye imboga cyukwawe ndiyavunika avamo nubwo mufuka bawukuramo aragenda hano ahangaha. Turababaye cyane ariko ibyo kuvuga ngo wenda ngo yaguye yasinze ntori yanyweye, ahubwo ejo yari yagiye kureba umupira yafanaga APR cyane. Ubwo rero bishoboke ko umupira warangiye agataha akagwamo hariya, ariko ntabwo ari byo kuvuga ngo wenda ni ukunywa yaratashe bisanzwe. Yafanaga APR cyane? Yafanaga APR cyane, yari umufana wa APR cyane. Ubwo yari yagiye kureba umupira wa Rayon. Yaratuye hese ubundi? Yaratuye ari hejuru mu misozi. Muri Kintobo? Muri Kintobo. Biraro pe nuko hano Mugogo yuzura amazi, naho ubundi ibi biraro binyugwagamo n'abantu benshi bavuye ku Gatare bakaza bakanyura hano. Abavuye he natwe niho tunyura. Ikibazo mutakigaragaza ariko ngo bagishakira umuti. Sinamenya ariko rero nuko Mugogo yuzuraga amazi nuko habaga igihe yuzuye amazi tukanyurira ku misozi, ariko ngubu hatuzuye amazi bagize bagatarura bakagira hejuru bagashiraho ikiraro hirya no hino bakagera baza wenda uko biri. Iyi nkuru yo mwayumvishe gute? Ndavuga iyi Nshamugongo. Iyi Nshamugongo tuyibonye buno ntabwo mana twumiwe. Mwimijwe n'iki? Twumijwe nuko tuje tugasanga yaguye muri ya twebwe turi kuza. Nimwe mu mugezeho? Oya. Muri mugezeho mu bambere? Oya. Yaguyemo gute? Sinamenya pe. Mukurikije uko muri wo kubyumva. Nyine nsanze abantu bahari batatwikiriye igitenge. Ubwo rero batwikuriye nto tubonye ko yaguye muri ayo mabuye. Ariko nibwo twabona umuntu yaguye mu kiraro agahita apfa niho twabibona. Mwari muturanye nawe ubundi mwari muzi? Twari tumuzi atuyara kuri kara gasozi niho bari batuje. Mu rukirero bati imirimo mu bihago tubimenye buno n'akazuba kavuye abantu bahageze kiratwe niho tubimenye. Ubwo ni inkuru mwakiriye? Twayakiriye nabi nyine nkuko nari kubibona natwe byadutangaje ko nari ahantu n'abana umwana yanahagwa akahikura, ariko ugasanga umuntu w'umugabo kiretse ikibazo gusa ari inzoga, ariko hari ntabwo hagombye kugwa umuntu w'umugabo. Yari yanyweye se? Kugira ngo buri ubwo bari bavuye mu isoko burandi kugira ngo burandi. Murasaba iki rero? Ntose umuntu utanyweye hari n'umwana ari kugwa akahikura. Mu kahe gace byaguye nkaba hageze bwa mbere mwabonye ari? Ubundi twebwe dusanze umurambo gurimo gwishinze yaguye amapfukanye. Hariya buriya hariya. Ubwo rero yamona hasi yatinda yambwe ya mbere agwamo ashinze umutwe yaguye kwibuye yarimo hasi. Ubwo rero hari bikomere mwamubona? Ari bifite ari hano bifite mu mutwe. Murasaba iki kugira ngo izi mpanuka zitazongera no kuhaba? Oya natwe mwadukora ubuvugizi nkabonye inkuru y'impama murahibereye. Abandi birarakunda bingahe hano bamyanye ingobyi, abantu bahari bose baheka baje hanga n'ingobyi, ni ikibazo hanga. Basanzwe bagwamo? Nirago hose bagwagamo. Abashimira.